Okay, yes, mwana wanje. Chokora ni chamani. Orira kurungi ajebare kandi yorire ningasoro nakurutambure kurunje kiro kandi mwana wanje emwe abatabasukwana bageno misukana barwikaho nanabicira abarukiraho ombizibu nsasa na nimwe kuko ntugira nti mazuma ekimukora ni chamani konka kandi reka tusabe Nyamuhanga abasukwana ageno misukana tureza ibintu bingi nakusinga munonga tureze amani go kugumisiriza akandi tubase kuba tutambara kurungi omumbera zona zitari zimwe zimwe urakurera izoba urunakurera izoba izuka ngu no runakurura akatano abasalamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nchirizo jeno misukana mbasimo kandi abasalamu ekimukora n'ekyamani kandi bene giranti mazuma nto businje bamukama bubeni imwe kandi ebiro byona urakurera izoba muzajuma musare atureke mutwasukwana tutambara kurunjo misho na no kumanya embera kukuziriyo nizitambara kurunjo munonga bitu kandi izuka ngo ine rama UG maje kiriya nibanje misukana kwereza kandi ombicweka bitari bimwe na bimwe kandi kire cyaka nibanje janti maza munyono wanje nkirize ngero misho no kureka nkakiri nikureza ebintu bingi but tugenda tufunamo obuzibu ningira ngo ikiba kire kirungi twabasa kuba tugeno misho no kureka ngo akire ntukwasaganya embera kandi no kureka ngo akire embera sokwane netambura kurunjo misho rama UG ni reason ryanje kandi izuka ngo embera kuko netambura ko kirungi but onakorera izoba nkirize izuka kitwiza kuba ntugamba n'ekintu kimwe n'ecyo mukuru kugira nti twenda kumanya Honorable John Ntwese Gentamuhira akozere omubishanja bibiri iwe no kigambo ki iwe nkiwari na areba Honorable John Ntwese akozere omubishanja bibiri iwe nkiwe no kigambo ki abakata mujebare Dubai Oman mujebare abari ya group zone za Rubirizi na nabari ya group yo mukuru ya Bunyaruguru twerwaneho like that kandi obazire ngwa bwena aterama twaza kwereza obwa speaker obasukwana otambuza kurungi ekintu kitu mbajanti nanye tinyine bizibu kandi Rubirizi politicals nani humujebare Rubirizi political forum numaro ebigambo bingi Bunyaruguru kweterana katerera media katerera county must shine ebyona tujya misukana tukora cyo tubikora timu kadeti mujebare kandi mukuru David Katurebe nani ojebare mukuru John Ntwese Gentamuhira ni ojebare ikimukora n'ekyamani abacyara mwe no muri ikimukora n'ekyamani munkirize kandi basukwane basimara kimwe den tutanike kurunjo omuramo kwitu nkaburijo kandi icyo kwana okora nkiba kiri cyamani sharing linkage gitambuze buramuhona sharing link awagireba gisharinge ugitambuze buramuhona yosukikana na muntu ogwe basumukwana tamba kurunjo misho bitene orunakurera izoba rwa katano kandi tekateka ngu aba mistwalism nakwana kwata muhanda na izaka no mu district ya Rubirizi kwana arambura kandi izuka ngo kide cya kabiri omukuru Nicholas nakuba ino ikintu cyamano mwazi wawo nyakasharu okwata muhanda ureke ngo asikonozayo ucyakare izuka ngo kuriya center kuriya mwana ntiwa kire kirunje munonga izuka kandi Kera Media ni center ntugeno miso katugamba nti oyo no mwana wawo nanda kubana nda kuza intern practicals ntubantu mu 7 bintu munonga computers okwega computer okwega bya kamera okutelebishani na nebintu munonga ebene kwa najira misoka akora kina yega akanka ebikwatagene na omuchito kitweta ngo mass communication inga secho muchito kikwatagene na media tureke mtu asokwa jena omisho kandi very soon Bunyaruguru TV neiza omuru Bunyaruguru nyako no ageta Bunyaruguru TV very soon icyo nacho bagambere nkabacari banje very soon Bunyaruguru TV nchironi ronda eje diza kwanje tawugira jomwe kandi atumboye nimwe mukiriya atumka bucengera okay estoza kuzaho twenda kureba kandi ebi Honorable John Ntwese Gentamuhira akozere ombisanja bibiri icanje cyo kitaka wireyo konka twine kwa tujuru miso kwa tumanya imbera kuko ene itambura tubasukwa tumanya kurunje munonga ibitu biri bita tukwekiri okay bueno Honorable John Ntwese Gentamuhira akaza parliament omwaka gw'2016 nibo azo parliament kandi abantu bakamusupportinga abantu bamuhagira abantu bamuriza buri kimwe cyona nibo aza parliament Honorable John Ntwese Gentamuhira akaruka Honorable John Ntwese Gentamuhira ningasokutani gukora campaign akazitandika 2013 yambekaho ekibinja ningasi group
camp eba kweta Bunyaruguru Youth Volunteer Forum. Abana bakakora emirimo abantu abarukundo buri kimwe cyose cyatamba kunjo misho. Mwezire munana onyowe kana okagamba yaitika performing Rubirizi Youth Volunteer. Ekitwa kitera tukubara politics batukwenda ngu John Twese jawo sokwana nakola ki narabaho ekyo mukama katuyamba Bunyaruguru tuyirwanirire ni munabakora tukwenda ngu abasokwana nakola ki narabaho yaza parliament. Ebice byaraganise bikabiri ebintu like nkabishatu ninga bina ebyamani akaraganisa kugira ngo nabakwana leta university kugiteka wa Kitoma yaraganisa okutekaho ishomero ryokwegesa abashaho batiza yakora excuse yagira ta ka government egizirengu tinkwasa kwani teka ishomero okusinzira amubaro gw'abantu oguri kandi omwanya ogu tukwikizibwa gucyari muke ekyo cyarugaho yaraganisa okuteka radio nitekateka ngo ibintu bishatu ibindi bitarimu ibyo kuyamba omuntu waburizo na nebindi bezana kana gizokorekana la kutungora na education yagumana yerekana na embere yabona buyinemu akushoma by then nkuko yabe nahonera akuza Rubirizi akuzanya keji akuza Guyajat Emmanuel nibamuta Emmanuel ya Jangwari kata bayizo abantu bakata nimbakunda munonga Emmanuel sharing linkage tutambure akuza Rubirizi but omuriye byona ekyo nakwasa kwani ngamba no kugira nti iwiwe kora ekintu kimwe cyonka kandi tugende omisho waba no watchinga nimba ninkusimira kimwe webare kandi webare munonga ekonko omuriye ebyo ekyo ne kwana okora n'ikintu kimwe cyonka no kureka ngo waje no misho no kureka ngo hakiri wabasa kubona following sharing link. Okay, John Tosije ebyo nakabikora ntora kureba ebyo ne byaraganise akabikora ninga tarabikozere mu cyo kubanza echa akaritaho communication ekikweta ngo radio akagitekaho but challenge ya radio honorable John Tosije mango lyo no ndeba n'abantu bawe ekibicha radio ya Rubirizi FM echaine omuntu yaba katuje ngo muri nko mu karuru ninga si okumangu oguno opponent wawe to kumwikiriza kuza radio yejo tiko mubaniwe obani management aza kintu ekyo nkikora ko bi abantu kana ali nkibanchi kutera wano mangu oriyo mwebembezi leader ntegateka mutakugira busungu omwebembezi wena ntegateka ngu takuje no miso no koreka ngu nateka mu kintu kitima akwana oriyo mwebembezi w'abantu bona omuntu niwe akwana kwesimba omureke ayesimbe akwamara muri mukazano muri ya mpira muri mu kishayi kuko utaka uzibera kuza radio yawe because radio ni business kandi oburiza w'abantu ko baje ngo waburetera wajiretera abantu okugira ngo basukwane diro misukane biso ebintu kandi okaziberoria ayakubana arabiyaho obutumwa nicyo kiri kibi munonga omuntu akuba kwesimbiro icyo nkekateka ngo management yawe ibasukwane koraki nekinduramu twenda kureba okuruga 2016 okuyisha 2021 but byona nsako bisoma mu rundo gumwe byona tubasukwa tugenda misuka tugendwa na enkwatagana just the summary list ina basakwani intunga akando kufuna ebintu ebi ntwereka ngo Rutoto sub county niyo twaza kutandikira umugombora Rutoto sub county izuka kandi Rutoto sub county iwe honorable John Twese Gentamuhira abasukwana robinga Rutoto secondary school akandi iza yagize koreka ngo mu Rutoto secondary school ejezero mu government dene kire cya kabiri St Thomas vocational school agent Somalist yitwa atunga kandi Somalist yatwebwa iwano chakana sana za kuchakana sa mu comment section now St Thomas vocational school kandi eje basikwane ruga omukono gwa faza yaza mu government. Okay, kandi ize abasikwana ajeno miso no koreka ngo Buhinda primary school akarebeka we ajeno miso kana akora kinacho na agira kizimbe echo echa Buhinda primary school
ninga constructions of Buhinda Primary School. Then ali encho kimwe bakombekaho ebyombeko ari Businge Memorials Primary School aine nko kuyaba kwatiraho kugira ngo icyumbe kwecho bakora ki nibagena umiso kana bakora ki nibacumbeka Businge Primary School. Nyabare Islamic Primary School akateka mu pipe yabateraho kora nko basukana bagena umiso kana bakora ki nibatunga amizi kandi iki cyasukana kitambara kurunjo umiso yasukana na baterana nakasenta kakwinga noro musemtoro makumyana abwensonga ya bills zamizi kutugaruka mu LC sector Kasenyi Health Center 2 akabasa kuba nagindura ningasi akagiro binga yahinduka kuba Health Center 3 because next sanjache. And then twazo motor project ndangara and Kabukwiri nichitekatekwa kubana bajeno mission nuko rekana baza kubana bakora ki ndangara and Kabukwiri katwa turi muri rankeje ejo nsoka bakakora mu isuba aho nagira ngo acukwatagene akagize koreka ngo nayambaho acukwatagene na amiz ningasi okubatwera acukwatagene na educota za Rutoto sub county iki cyombe ko cy'umukwano mureba akabatweraho rero tukuza umuriye sub county twakwata bintu bya education aliye Rusidi School ijakajoro binga kandi yaje no misukana ko asaganya acukwatagene na Musanji Primary School bo bakaje no misukana nabatweraho korango basukana bakora ki nibatereza acukwatagena n'ebyombeko byabo kandi yasoba kwatisha muri Kabukwiri Primary School yariteka mu government obwe ari chairperson wa education kandi kugira mu kintu cha health sector kandi we akagena mission no kureka ngo nakwasaganya acukwatagena na Mbanda Health Center 2 obwe ba Mbanda Health Center 3 izuka ngwiro waro dukareta obuzibu amani akwa kantu bakana benda ngo rizo muri Musumba kuka kandi cyabasika kandi lyaza umuri awari Mbanda educota utaruka uri Romani munonga ayaje no misukana kwasaganya ningasi na tweraho akasente kamwe akutabasa kwantu manyane kasana nizinga ikonkani tekateka ngo obiro bakaro chamani chomunyu ubona wakozemanya alieru headquarters sub counties icyo cyombeko akachitwera akutukuzo muri magambo sub county mukotagena na education St. Kizito Magambo City School jeje agitera mu government kandi bana baje musukana bajikwasaganya mu bitu ya health sector kutukorera bachikwatagena na Magambo Health Center 2 Health Center 3 Magambo Health Center 2 akaje no misukana akora kina agitekaho ninjirangu okay Magambo Health Center 2 arona agize koreka ngo nizo mu Health Center 3 Lini zaberezana na project yabereza yasoya yatekaho project awari na kigero cyuzi kigabiro water project kandi zikangwaho niza kubona jero musone ko supply ngoro almost ebyaro 50 ejo project ya kigabiro ya kigabiro ejo ntsakwa tutemba ntsakwa kugitekaho na nakata ntsakwa turonde research konka turiyo mu samare then Rubirizi Town Council akakwasaganya cha education kandi ya jero misoka na bombekera class 2 dormitory ari Rugazi Central then ari iza jero misoka na mbekaho amabati yagatekari ndeke primary school anjana muizuka ngo akakora contribution achikwategenena na amabata agu yagambire president kugira ngo asukana jero minsi ngana akora kinagura amabati de naga amabati gabasukana gaza ayishomero lya ndeke primary school ataga matago mukureba gaga red then tuza twarebo kandi chito chikwatagenena na ari ageti isomero lya St. Michael High School naho kabayambaho St. Michael High School ejo gete yukureba je handikiro kurunji akatekwa ka St. then tukuzombya health sectors then izuka ngo atatu turi mu Rubirizi Town Council izuka ngo Rugazi Health Center 4 ayine bintu binje biyatireyo kandi abikwatagenena na obuhereza ya robinga ka sente akakwasukana kajeno mission ukoreka ngo nikatereza ambulance ya Rugazi then yaje no misuka na donatinga ebitanda na blankets ninga si mfarasi na blanket Rugazi Health Center 4 yes echo nchino bukakufaka kitekayo mu period ya COVID-19 ninga sombere wa COVID-19 akutukuzaro Kichwamba sub county abachamba sub county muri state njate echo nimwenda kuana mu Kihura Kichwamba sub county akakwata Kichwamba high school yaba government
yateko mu government nyuma yangu minority rura chwamba rukutunga chwamba city school ekyo nakubona izana kibagambira anytime tsakuza kumutunga atugambire tsakuza kumuteko live and clear ya tusobore kurungi twaseko tumayembera kuko ne itambura. Okay, yiza ya jano miso nokureka ngo nakwata chwamba primary school kandi iyejo mu rino ruzakuzo mu government Chwamba primary school jakajukwataho kandi iza kwata Busonga parents primary school ritwariwe government iza kwata Kansene primary school erinaratika mu government achukwatagena namizo mu Chwamba kandi awari Chambuzi B akabatwera yabatungira amizi yaje no misokana kwasagana na kurunje munonga achukwatagena nabi amasanyarazi kutukuza mu Rukatungu sub county kandi izuka ngo akaje no misondo karakana na kwasagana munonga achukwatagena no rugudo rwa Kazinga loading Kazinga chano iza karobinga teka musente baje no misokana bakora chini ni bakwasaganya achukwatagena na ensonga ya Kazinga chano then yiza yaje no misokana kwasaganya achukwatagena na license boat license in Hollow Fish landing site ebyo no mango akana waje misoko no korekana babaturugunya aba myaro konkecho akabasukwana je misoko arakora ki nakikora kurunje munonga kandi yiza nka honorable John Tos Ntamuhira achikwatagena na NRM we kandi akajeno misoko karakana recovering kusanga ntu NRM kechibina nikifuna kandi obuchweka 85 kandi manifesto ya 2021-2026 mpaka na hati nakwa na jeno misoga na chukwasaganya kurunje munonga ukorango ya jeno miso no na kwasaganya ebintu bingi but kandi we achukwatagena na support wenkawe achukwatagena na support akajeno misoga na akora kina Rugazi akombe akatekaho amabati Rugazi achombe cha bafaza achakachombeka kandi ajeno miso no koreka ngo nateka mu system ningasi nabagura chikwategerana na piano yabagorana nebiwoma Rugazi parish echo cyonchino bukagafaka bikora yabagora public system ejo kugira ngo basikwane jeno miso kare kora kini bayamba yajeno miso no koreka ngo nayombekana na enzu yaba sister inzu yaba sister wa Rugazi kandi izuka ngo akagiteka mu kintu cyamani then iza jeno miso ya kwasaganya Magarama Catholic Church yari mu Rubistano kanso jakajugura amabati 10 kujeno miso kandi basikwana bakora kino bakwasaganya mubanda amabati 10 mutawone kanso then iza ya jeno miso kana kwasaganya ibintu bingi achikwatigena Church ya Chema ya Rumuri Kabukwiri Busonga Nyakasozi Mubanda Rutoto Karagara Rwanda ro Chambura Katara Kanyinaba Koma Butoha St Ambrose Butoha Buzinga Nyangorogoro na nezindi nyingi munonga konkaye byona akajeno misoka nakora ki na kwatiraho ninga church nazikwatiraho yaje no misoka na Sakara church ya Rutoto Church of Uganda ninga si church ya Rutoto na akajeno misoka wenkawe ebitari bya government bito antusoma wenkawe nko muntu then iza jeno misoka na kangu na kwasaganya kuruje munonga wenka nko mukuru no makiza torona n'abafaza heru muri Israel kujangwa sikona bajero misoka bakora kino barambura muri Israel then iza jeno misoka na supportinga okombeka inzu achidikanole jeji yarabe na jero misoka na raram aho ari ndeke narabindi munonga na nkoko kuchimanya nti honorable John Tos Ntamuhira kandi no muntu wentunguka kandi koko kurangwize na mu mitata ntunguka kandi za kwasaganya Rutoto Catholic Church akijakajiamba Rwemitago Church of Uganda Rutoto Church of Uganda Chinoko Church of Uganda Kasen Church of Uganda Buyinda Paris Nyabirungi Church of Uganda Jonathan Kuchema na Nyabirungi Rwemitago Catholic Church Nyabwina Church of Uganda Buyinda Church of Uganda and Rurama Church of Uganda ebibyona kabikwatiraho kandi akujeno misoro karakana koraki na kwasaganya mbirejo yiza ya Sakaraho enzu ya Sheikh je kateko contribution anzu ya Sheikh kandi aho muri Chambura Moscow aina kasota kiyatiraho umuberani zonkezo rero mbitu y'amashanyarazi kandi zukangu akakwate bikondo by'amashanyarazi yareka ngo asikwana atambara kunjo misho nakeko mu Rwemitago Chinoko Rumuri Mushumba Mubanda Bururuma ananobishoka bimwe ebya Kichwamba Kigabiro na no muri Chema ebyo akajiro misho karakora kina cyake bikoro by'amashanyarazi embera ni yejo izaje no misho karaka na supplyinga ninga sim mu Masaka
Masaka Trading Center muri Chambora jina wine plan yo kureka ngo nafuna nakora ninga road map yo kureka ngo abantu basukana bagira miso no kureka no batunga amasanyarazi ngira ngo aho rukundo egumo urakorera izobe junior list eto abantu je miso no kantisoma achikwatagine na bimwe honorable summary list not byona summary summary list bitari byona but isuka ngo Ankakera Media News Center eji program neza kubona itambara ku njo mission tutera tochi then next tuzakwa tutera tochi turebe David Katurebe nawe byabasukwa na yamba turebe Kadeti nawe byabasukwa na akora Kesande Judy Samanya anako bona tsako je musu kwantu kora kintu kora tochi then bwanyuma tuize tukuteka mu biture omyaka ibi cyose ngo umukuru honorable John Tosh Jitamuhira naza kutugambara yes twabere banguyona kuko cyo kikawire izuko ngo mito byaraganise koko umukutandikana kwanje ebina ningambo ebyona yabukozere yabitekao but arabo ebetarakozere ki ebetarakozere nagamba kiri cyishomero echa Nansing bikoze bitya yacho cyakiza yakora excuse ichitazao then achukwategenana na university tunakuma university wagwani inkingamba y'ibirebe kukazi ngo akateka obunyaruguru college yerwa kukaba zire tumukora kutora y'abana muri obunyaruguru college ekikureka mutakora kutora y'abana niki mukabiteka mu bintu bya politics makumuteka mu bintu bya politics so bintu ebyo mbene mukimon kandi muza kureta ki nibana mufereza abana banyu ukora ngo tubasukana bagira musukana batunga education nico kintu cyasingire kuba icamani omunsomo ecyo nyera kukibagambira ebyo bwegese kantu bonabona itabatarasomere kantu bonabona kuka kugira ngo urangana nateka amagezi then mu mukosa amagezi agandi ekintu kibasa kwa kitambara ku runjo misho bito atakaba kwa no subscribinga likinga kandi sharinge tujeno misho no kureka tutunga kandi embera ko kwene tambara tujeno misho kandi tutunga amakuru mingi tujeno misho kandi turebe ibintu bije munonga then urunakurera izoba tsoko turi omuri Bunyaruguru orakureza tsoko turi muri Bunyaruguru tuzana twenda gamba chukwatagene pro omuramwa nitwenda kumanya ebyamagara biyemerire bita umuri Bunyaruguru then tubase kontureba embera koko ene korashi koko eryo netambura then kansomeye kache commentezi goyagira aguno bamwita Kananura Ben good morning brother Rama thank you for the program we bari kwano usima yaso yahandikaje yagira ati I love your program Rama I'm live here in Bahrain netar Germany adum Berlin webara munonga kubona kwasaganya kurujo munonga deo nuguntu bamwita Dani 256 Emma yana ragamba Rama yanjira yandika Rema yati Emma I like inbox me on WhatsApp bitkane namba yawe tuwaje impereza I think mayonda agiye my brother konke yanje no kujitunga ari 0 ibiri nanina abinishatu leto basekwanta barakunje omisho babasukwana ujye misukano ukora kino gamba ibintu bingi likinga sharinga subscribing utakaye bikono subscribing ngo makono subscribing nitwantu tambara kunje munonga kandi nimbani ngira ntiko kufuna linkage sharing basukwana itambura dento basekwanta manya bintu bingi munonga abikwatagenena na enkorakorana eyarubirizi kandi utakaje ngutsa kumaho ntsa kugenda za bushenyi ntsa kutambura za ntunga mu abanyantunga mu abanyakajara ariyo mukuru mwana wanje munonga mbasukwana ni mumureba ariyo naisha abanyakajara mureba mwana wanje ogwe munonga mazima ariyo naisha abanyakajara kandi mubene wo mwatuma murembere ko yasukwana ukora kino nitambara kunuje munonga izuka kandi twene yo muntu mukuru umuri bishenyi umunyamakuru wamani naona ndakwe kuza abo chairman bwentebe ya katano uko muri bishenyi rika supporting abantu nkabo tureke bintu basokwa tambara kunuje misho nigira ati utakarugaho Ankakera Media News Center kandi mbane kujante mazima echo kora ne chairman bitu ntwera tutere tochi ebi honorable John Tosh Jitamuhira bitwa areba ninga se liste general sokwa niteka omutayi mwaho chamara kwatire chimwe nza kutandika kwantu igorona n'amasimu twandike namba y'isimu hano otera direct ntukurukiriza hano ugamba no uganira turebe nkuko wasukwa notisa rero ndizamburize ati abo akino streaming ngira on YouTube niyo ekubika kurungi data ebe bintu bitwantu gamunuza ko emyaka 10 kandi zikongora gene channel ni TV bona ransaba nti wanora kumanya program ko kuzana ndizitambara make sure ko ngo gumari Ankakera Media News Center detu tukorana neteka kuja ntu twantu streaminga on YouTube twantu streaminga na on Facebook
ndio ndera kuna kwasikwa ni kwatagana n'abantu ba Facebook abo bitu zena na TikTok icyo naco mu mabo cyo cyo naco cyitaga sente kwana twasikwa tubisho bohereza kugira ngo umuntu ari ya Facebook nabo basokwa nareba ari ya YouTube nabo basokwa nakora ki nabo basokwa nareba ukandi cyagacaga ngo abantu nibinji abariyo ko mu diaspora basokwa mu james kwana mu supporting ikintu eki tureke utasokwa ntambara kuri misho nikiriza njirenti obusinje akandi gumena niwe obasokwa no jero misho no kana kwasaganya kuruje mbera kandi kitu basokwa ntitira kuruje munonga but tutaka hendire niza kugira nti icyo no kwa no kora n'ikintu kimwe cyonka kiti reka ngo wasokwa jero misho na no kureka ngo no kwasaganya na KR Media News Center then wabasokwa no kwasaganya imbere sokwa netambara kuruje munonga twakiri icyo twakora nobo abo umuntu w'amani kandi nobo aba umuntu akusupportinga KR Media News Center